Oh, ngite ngenah udah. Sing ayo kan. Om Swastiastu. Tim panureksa miwah idedane sane asin titiang tilu ngopi restini jagi mesatu sane memudek ilutung teken ikoku. Nah, pas jadi lutung lucu nih. Ada tuturan satu ilutung teken ikoku. Ilutung sedek mesayuban di beten kayu ni. Sage di ngeha ikoku nyeselang ibu kene ngene. Aduh kene lacure pasan hujan-hujan kewo pesan kali ama ken makelo kene sembungan dewe kilakar mati marengah tutup lantas ilutung makin pengungsi entuh sage toleho ikoku berat akik sajan mirip pina anak gitu lantas ilutung ngomongin bang ih keku suut montong seselang nih awakin aku kentongos itu di daun kacang cengi ada pondok kento gelah di kaki porondo di sisi nabiani ada punya biu abulan ane subuh liwat awake mah liwat itu biu nih liu waya mirip janis bubat masak perjalanan ulang seduk muka ku mareng ngeh aku tutup domon kana nilakan lamah masak laut yung saut enggang aduh salutung yen keto apa kaden melah ni nanging kengkenang kemu sawire pondok ento jo dukat kencengi lingga guina kewa pesan ngeliwat mari kita menyekoku lantas itu mengunyi belok ibu keku cai kaden dua ngelangi yen tua cai sakti sing sakti nut jalan terus barengan gandong awak yang liwat bukat cai ngantosan di beten di bongkoli yen mambiu tetelu cai abesik deweke dadu tusing makelo perjalanan neket iya di sisi tuka cengcengi ini tuh ngalang ngagandong di menekat gua ngesir perjalanan ke gunung kia sawireh dia pulang ini tuh negak di menekat gua sambil langu ke jengat jengit di subani neket di sisi tukade sake aduna pondok itu gelah di kaki perondong itu lantas ilutung tolak oleh niwasin i kaki perondong ke kadenange pondok itu suam ngenggalang iya menek dengan ini ane sedang ngebuah nasa ikeku ngantusan di beten di bongkomi gelisang satu ilutung ngepok buang guling ke mekedadu ikeku untung ino kulit dogeng ngepeluk ikeku ngedek sawire ilutung kusing satimut yang janji jikyo pragatman kulit dogeng Kalau punya sedang perayangannya ke pintu ilutung masuk dari ngalamin samping ya. lantas Bagusnya kan ke dari kaki samping. pondok turun ngomong kini bah ini ilutung ngalamin jami banget ya Saya kira ada itu grup. lantas ikeku mengkep di beten punya gini kaki porono teko ngabut tumbak lain ke jalane adeng-adeng di ilutung ilutung keliwat kendel kendone maan ngamah binasa pusing tahu teken ketekan bayu sedang itu ilutung ngamah biu lantas ketumbak banarene kaki porono benang lambung itu lantas ilutung ulung ngebebuk ke tanahnya lantas iyo mati bangke ni ilutung tata deh bagi kaki perondong
di selfie Nah, pakai tiba-tiba di ajak bekerja, cupek satuan punika, sane ke pertama, Iraga pusing tadi ngambil kali pusing belah Iraga, utawi boros mengali, sane kaping dulu, Iraga pusing tadi bobok tiba-tiba, sane kaping 3 yen Iraga semaya patok nyane, Iraga satimut ke semaya ini wantah asa punika satu sani aturan kekian goa nama kali buko satu bawa dua amutu pelungkung semar buruk kirang langkung tijang mas aburo puputan tijang antuk barang santi 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 santi